Tribal Welfare Department ni hoite kaisa notification sokfaika oro sijak wngkha post matric class 9 ni simung 10 jorani scholarship khlainani abono tui chong tini kok salainai o notification o swijak ono chong nailainai faidi application registration submission resubmission abo hingkha from जों जे बुना फाइड रok kari lai tam from rok fill up khlailai wngkha computer o tei norok ni je nangkukmani document rok abo chong tola o nailainai tam document rok amo jotono je rungnogo je class 9 10 pori tongnai borok ni bagui 15 tarik June ni 2025 to 30 tarik September 2025 jora institute level IND verification re-verification abo hingkha 10 tarik October 2025 ni salo khlaijaknai abo jinglo district level DNU verification khlaijaknai 15 tarik September November 15 tarik November 2025 ni salo aboni pore state level verification abo khlaijaknai 30 tarik November 2025 ni salo chong pari tabuk chong jefuru submit student passport size photo ST certificate family income certificate ta hingkha tei marksheet 2024 ni hingkha student bonafide amsukno hingkha no tei aadhar card kaisa nangnai asukno hingkha norokni scholarship ni submit khlaima kha norokni.